Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš videti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci! U najnovijem izdanju donosimo vam priču o Ivanu Marinkoviću i njegovom boravku u Nišu kod porodice Kulić. Iako su mnogi očekivali napetost i moguće sukobe, Ivan je otkrio da je sve proteklo u mirnoj i prijateljskoj atmosferi. U nastavku saznajte više o tome kako su se odvijali događaji i koje je tajne namerno otkrio. Tokom svog boravka u porodičnoj kući Kulića, Ivan Marinković je iznenadio sve svojim pozitivnim iskustvima. Umjesto očekivanih tenzija, Ivan je opisao dane provedene u Nišu kao izuzetno prijatne, ističući da nije bilo ni najmanje svađe ili nesuglasica. Proveo sam nekoliko dana kod njih, i sve je prošlo u prijateljskom duhu, kao da se nikada nismo ni razdvajali, rekao je Ivan. Mnogi su očekivali sukobe, ali Marinković je iznenadio gledaoce kada je u emisiji Narod pita otkrio da je sve prošlo bez ikakvih trzavica. Ivana su pitali kako je došlo do ponovnog kontakta između njega i Miljane, na šta je on odgovorio: nakon izlaska iz realitija, poželeo sam da čujem Željka. Kontaktirali smo se, a iako je plan bio da Željko dođe kod mene, ja sam na kraju otišao kod njih. Bilo je fenomenalno u Nišu, svi su bili super i Miljana se ponašala odlično. Ivan je, u svom duhovitom stilu, dodao da su namerno postavili flašu piva na sto kako bi razdrmali hejtere. Tim je pokazao da čak i u najmirnijim trenucima ne zaboravlja na svoju publiku i njihov interes. Na pitanje voditeljke Ane o njegovom kontaktu sa Jelenom i Beku, Ivan je rekao: blokirali smo se na mrežama, jedino se čujemo preko poruka. Juče mi je dala Beku, inače, retko koristim poruke, samo kad mi nešto stigne od banke. Dragi pratioci, šta vi mislite o Ivanovom boravku kod Kulića? Da li ste očekivali ovako miran ishod ili ste predviđali sukobe? Pišite nam vaše mišljenje u komentarima, zapratite naš kanal, lajkujte video i podelite ga sa prijateljima. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš videti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva.